Civil Hospital adung Humphrey Pharmacy along Kanghu Kilur. EM Jagat Singh ing tira pen EM Rup Singh tarona tum saru pothar ang Kang Humri dam. Water resource site kamakam Kangtung Kang Cabamai Kangni. Cardom Mid Express Abirta ke Thana Bangnili, Villarban Kropi, Norajek Thabirtang Tonpen, Difu Police Station Lapen Difu Town Police Outpost ke Parlo Angkang, Pai Kunini Pai Krepli Ajo Jirlo Por Pai Krehini Apor Malom, Difu Civil Hospital Adung Kido Humpli Pharmacy along Kanghu Kilur. Dipurong supiang bong kedamtang arni pen Kanghu Kilur dabutak Birta long paklang pon bomlo. Setame kamang humeme lama bangke pini arni anta Kanghu Birta long pon bomlang. Lasi dipurong supia long ke Kanghu tum juidong lang tua bangkit hek daklo. Lasi keton kelang atum pen Kanghu bang pu atum apan kinep kang nang serak je apan sideng pon nang pupusi rada tum pen ningje renti. Kanghu Kilur da pharmacy lake Chingkang Medical, Ardang Medical, Life Center lapen Biodrugs Pharmacy Henlo. Pharmacy empo tumpen kapachini po na tengke katokawi sikasuri plikep an bakatangka inghupon deadlo pusi perangke tum kahom ridam ahut nang chethandun rinti. প্রায় 20,000 টাকা মান আসলে ক্যাশ এটু ললে আর পুষা প্রায় 1000 টাকা আছে এটু ললে আর একটা মোবাইল চার্জার একটা আসলে এটু ললে আর ব্যাক সাইডের দরজাটো লক তো ভাঙি দিছে আপনি গম পাও নাকি কোত প্রক্রিয়া হে কেনেকে এটু তো আমি গম পাওয়া নাই একচুয়ালি কিন্তু ব্যাক সাইডের পর আইছে ব্যাক সাইডের যেটো আমার বাউন্ডারি টু আছে বাউন্ডারি টু এটা বর্তমান ভাঙা আছে কিন্তু বাউন্ডারি টু খুলি পেলাই দোকান থমাইছে আর মোর দোকানত ইমান এটা দরজাটো লস হোৱা নাই কিন্তু লগৰ দোকানটো দরজাটো ভাঙি দিলে আর ভিতর ক্যাশ বক্সটো ভাঙি দিলে কেটামান দোকান চাৰিটা দোকান এক লগত মানে কারণ এইখিনি আমি রাতি 9টাত বন্ধ করে গৈছো তাৰপিছত আমি একো গম নাপাওঁ ৰাতিপুৱা আহি চাওঁ যে আমাৰ দরজা বেক সাইড আপুনি ভাবা মতে কিমান মান লোকসান হ'ব এই চাৰিটাৰ পৰা মানে ক্যাশ বাকি দোকান কেটাত ইমান একটা কিমান পাইছে মই ইমান একটা নাজানো কিন্তু মোৰ দোকানত 20,000 ৰ ওপৰত কৈছে ক্যাশ আছিল আর পইচা 1000 টাকা কেছ পইচা 1 টাকা 2 টাকা এইবিলাক পইচা আছিল 1000 টাকা ওপৰত এতিয়া 40,000 আপ এনেকে হ'ব মানে মোৰ খিয়ালত কিন্তু এতিয়া বাকি কেটা খুদা নাই মই বৰ্তমান মোৰটো মই জানো ইমান 20,000 টাকা ওপৰত আছে এইটো নষ্ট কৰা নাই মাত্ৰ ক্যাশে খালি ক্যাশ ধইলে ক্যাশ যিমান বক্স আছে বক্স এটা খুলে ক্যাশৰ লক কেটা খুলি দিলে আর ইমান ধুনিয়াকৈ ঘুমাইছে মানে দেখিলে গম পাব যে ভেন্টিলেটর আমার আইডিয়া ভেন্টিলেটর পৰা ঘুমাইছে Lapen Kanghu Kilur pharmacist along an perangke tumpen birta ke endam hot anta police tum humri dam delan pusi birta long kadyu sedala sai hempia perangke mongol propen abirta Pai Kunini Pai Krep po arni ada por pai kep apor malom sa papani lang ok kepang reng alang bi putot kepang tirpon tu Japan Fishery Department Engineer lapen SO tumpen tangka kipadam nang jeputak chingwai chingsai padopon Labang so fishery along kijoy kelang adim kepang chupon Japan EM tirone hinpen lamte chechak pon lo Labang so lang bi along pen midu aning kan wangta long pon bom lo Lasi anso se Carbing Long Autonomous Council midu kepalong tek Japan bidi sore chethan chimum padopon tu Lapen ronga gora long da lang bilang dam tu fishery mate lang bi kelang dam along Sarupathar VDC Chairman Riso Singnar Hanuram Singnar Maheswar tok bi pen chinglok ronga sar lapen SGB atum chetong dun si EM atum kahomri dam along RD Pidun Karbi Anglong Autonomous Council CM asir kuralong Pai Kunini Pai Krep pli arni water resources asai kamaputhak isip kangkrung kang cabamai padopon CM Turam Rong Hangpen Kachari Amayalong Ningkreng Apor Ahud Water Resource Asai Kampen Kopi Pia Kamsi Chepari Dengjima Laso Puthak Saipu Marpen Bidisore Chepachoypon Mayalong EM Amor Singh Tiso MSc Ritesh Inghi Secretary Nirola Phangchupi Water Resource Saikam I Engineer Miji Kroatum Chetongdun Nonmalam Sopor Pandhina Parman Pirtamo Intamoniksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই।
কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people thought beer talong wang thulo. Radio Center Difu pen rong mirdan kacheleng kahai no towar phaikuni ni phai crepe pli ani rat thor pak pen kasalam pon pusi kat news asai hempia pherangi pen beer ta son sepon. Difu rong mirdan lapen Radio Center kacheleng atowara phan Karbi Anglong Autonomous Council aketheki dingatum kelang kepang kriya jok. Phaikuni ni phai crepe pli arni rongarat thor pak towara kele kahino adim selamsi towar pame pontu arpukedo atum ningkan inkora truck kepleng arong aphan kelang kepang kriya jok Osumar School kedun Difu ahichi kewang lapen motor gari kachehelat aphan anta akisung klangtang lupusi rong arat kat news apherang ke aphan than pachini. Nilitum la bangso arong ke 1983 aningkan sila bangso arong kaboche nilitum hala bangso ke Charlie sitame nilitum dak ke Charlie side sitame no nitum pinan some do pe nitum usu nisu usaan lo boyphi sitame nitum phan Congress a sarkar adin hu sitame nitum phan thangna da kerap tave la pe nitum MP election sitame ba MLA election sitame alang nitum phan nilitum kachuning ridun patai lo la pen nilitum lada proposal ke pi kali nitum rongarat pen proposal ta pidun ikpiglo boy phi sitame nilitum government along sitame nitum aphan vote ahut election hudlo pulote alang nitum hanang ke chak tekang do boy phi sitame la bangso teng pen nilitum proposal pidun po alang litum nang chi chak sitame nang chi chak tekang sitame alang nilitum phan Haidet lo apilo pelotang te government gothonde apilo pelote nitum phan la bangso arong phan nitum phan nilang le la penilitum alang litum phan sitame ke chuhumri dang ji aphan sitame nitum phan ing hap sitame nitum phan ni ing pupe son sido non sitame MP election nang le jonglo boyphi sitame hala sud bangke nitum phan ako puthot ni chakang nipo sitame nitum kisung ke boy kisukun e kichidam sitame nitum kisung pik athema ilitum solo sotum pulotang te kisuki un e ba usuma amhang ke thek ahu sitame toware benga son sitame jajang plora son si thek pon longlo abang phu tum sitame bang pho bang trok la sona khatuna dolo boy phi sitame nilitum dak rong mildanang kang 1984 ba 83 pen no nitum la sorong ke dak boha ke do high school la life hu pen sitame non an tok tanitum phan la so towara phan Congress a sarkar hu sitame ningkan kre pho a hu sitame nitum phan nang pipon pe ba non BJP sarkar hu sitame nitum phan nang pipon pe la si la bangso abhut ahut bang nang enchot bang chokche la si autonomous council ba CM atum sitame nitum phan la bangso rong phan nang nitum phan puthot chuning ri lo Rabjin pe nitum phan la bangso towara phan nang deng pon sonte mix enjia polo non ke bangi MP election nang tu ma da arat tu pisi ma thapon la puson akha jongsi alang nitum
nang lang pon pe pang kredve ke dam tang ningkan kre pho banon la BJP sarkar hosita me alang nitum jong si nang lang pon pe pute nitum ke dak rong berdanarat atum bang aphan ke nitum bang ke noni boy bang ke ki PG aphan ke nitum tamun tiden nang kok po Tala daga IM ki komalo ho. nitum dak IM bang ke Dhonsri constituency Purdip Dipusa Chorola. alang lisita me nitum aphan election ini sini tum Dhonsri constituency ang tang along IM alang li dam tang kongres sarkar hosita me nili sojong ma sita me alang li long nili counting hosita me nili agent dodun alang li long lapen nili hala bangso hosita me mondor muhila presiden inglo boy phi sita me la so alang li phan ko alone ningkan kre for pucho de sita me nili proposal pidun piglo boy phi sita me alang nang lang pon pe lasi alang li akaprek nili phan sartho ba nili phan jungjung nang ne rada phan alang li lang pon asonte alang nije constituency lo messenger polo sita me alang li nang lang pon tek Chorola. lasi la ni lo lasi kidam sita me nili tumbang ke usumar non ki charli usumar da tum phana bangke kidam ke bang bangke to wara bangke pamik senai Ton hat jong li tumang jur hin pen ladak arong ki do ki sung mate ki duk ki sung ki dam ke wang la solam the aklong pen ma ni aklong pen ba ki photang ala manang chi thanan tang lo dak a hok lo ki dam tang kongres ningkan grip ho chari ada phi stame dak langle la penon BJP ningkan hini ki thombak dulo dak chari Autonomous Council ke non herlang sitame ke dam tang MLA election ki ningkan hini sonan bak dulo bon stame la dak ara phan ke panung kuk pason sido election aporo te dak wood ke chuhang mate la kecupa haje phandak kiwang la sondu lamcha ke pikang du stamel hai lamcha ke panung kuk bu hai lote panung kuk la pen hap mata ing pu pe la sonang ang deng sidon do pusi itu min bi talong polo hoklo pada ke non ke wang ji apor ke jongsi la son bom lang bela pen la son si kongres sarkar tum Karbenglang Autonomous Council penon ba radak MPMLA punor angsong levelan stame son si lang unde dagarang rat phan kamat hawe pute non ke bangji election bangke rat charia song mate non sarkar do bom tumpen abangke ladak wood mate dak kecupa hayang thek long ledat po pusia lang litum hin pen nang thanolo mas ke bangji apor hut itum kopitong dengjine lake mo apor si than po sita prabjin pen non BJP sarkar tum ladak MP election nang lilia prang ladak wang pen adim long nang humri pen ladak kam tame kideng serak dia phansi niritum kat news channel apharang ki tuma thengno lam klar nang chipi dunlo lasi itum camera person Stefan Teron penili mongol singkro kat भारत अदेत पी की खिचेंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पियोथे खाचियारनिया लोंग पचतन दुन पेन दिफुरोंग सुपि पेन चेंगलो कार्बियालोंग अंकांग स्कूल होम टिना लोंग सितामे ओसोमर आर्नी मते चिल्ड्रंस डे तालोन दुन रिंटी Dipu rong supiang kang lurulangso MA School along katalon Osomar Arni mate Children's Day along Carbiang long Temes Council ayem roton teron chitong dunpen Osomar tumapan apon achak kechok abang pubang pike manjapan loka Charlie Chepado group nang chipusi Osomar pan than pare আজি জন্ম লোৱা 129 বছৰ হৈ গ'ল দেই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ India independent kelong api first prime minister of India bulote alangli hello alangli ke osomar tumhan in hon pik usi alangli a jonmo tarik alangli matsi na khalo leke ne jonmo tarik kalilu leke osomar tuma phansi neke ne jonmo tarik abanke na khodai tikanglo usi children day koglo Yang barit lunsi timuk lapen lorulang so me karatum ta Osomar Arni along Chetong Dun. Chandro Singh Tiron High School along ta Osomar Arni katalon abierta ladak nang litu. Laso naktak si Carbiang long angkang Osomar Arni katalon abierta kat news along nang le bomland. Midday Express abierta bangila pansi kang ton poniklo laing bom sa kat news channel do me thang me kurwang thu